Mumu lava na o whaatalo whaatu le sunga whawhengainga ia nove vaila au, ma le whaleto ia penina. Ai mai se le pa ia ma le malu al tatu e kalesia. O le mau ala anga sasale nei. Manatu au tu. O le malosi, whaatupu malosi. O le malosi, whaatupu malosi. The empowering. Whawhitai. E whāwaenga o le nei mata upu. Vaenga mua mua. E mālamalama ai le mā whau. E mālamalama ai le mā whau. Vaenga i lua. E mālosi ai lo wanganga. E mālosi ai lo wanganga. Vaenga i tolu. E whawhauwina ai lo wola. E whawhauwina ai lo wola. Vaenga e wha. O whea e mawailo malosi. O whea e mawailo malosi. Vaenga mua mua. E mālamalama ai le mā whau. Tusi whaitau Filipi matau po e wha. Whaiu po e wha e ngati le fitu. Whaitau whamolmole. Tai. Vaenga i lua. E mālosi ai lo nganga. Tusi whaitau, kolose matau po e tolu, whai upe sifulma le wha, e ngati sifulma le fitu. Whaitau whamolmole. Lua, whai upe lusu ma le lima, e ngate lusu ma le fitu. Whaitau whamolmole. Whawhitai. E langona lea ngang whawhitai I le atua I ana fufu wanga mamau. Wawai nei sa mo I le tala lei.
ona o le malosi o ngaluenga a lona ngangpa ia. O le malosi, whaatupu malosi, the empowering power. Le e kale si iaia le atua, o fe auta ua fo ia o le tala lei. E peo na whamanatu wina i ai le aso sa mumua o le nei masina. Ua whamanatu wina ai i whai ngā taulanga o whawhetai le atua mō nu uese. E peo na suluia ai lau whanua o Samoa. I matani o whea ngai ma le ata i sapali. I ave malolosi o le malamalama o le tala lei. E peo na iai le maa whamanatu o Ioane Viliama, le luai misionari o le tala lei i apia. A ia le wala awina a Ioane le baptisa le atua. E alanga i le vau ma ia teo le ala e awhio mai ai le alii. I nā salamo ia o tau, a wā ua lata mai le mālo le langi. A wā o Yesu, o ia lea na te baptiso ina ia te o tau e lea ngangpa ia ma le afi. A o te baptiso ia te o tau i le vai. Ua silafia le lei e le atua, o Ioane, o le tangata whātua ma le talitonu atoa lona loto i le atua. Ma o se tangata o si tai ma whaalongo, e peolo si tai o Yesu ma whaalongo i lona ta mā o i le langi. O le amataina o le ngaluenga whaola a Yesu i le lalolangi, na amata lea i le wala au a Ioane i tangata, a wale a whio mai o le whaola. Ai nā whaatau nuu mea uma nā seina mai e Ioane. He o lava i lona li i whaola. Whaalinga lea ngangpa ia i lona alo pele to tasi. Nā i ulava ina maliu matoi tū ina ia ola le tangata anga sala. O le whaasala lawina ma le whaatuputeleina o le tala lei ia Yesu Keriso. O le ngaluenga lea ngangpa ia o le atua. Ua tuuina ia i lātou ua filifilia mo lea ngaluenga whapitoa. Po o asa wanga, o onga ma le tinga, e o i leo Kirisiano moni. E le mawhai o na solomuli, pe whawhiti ai. A wau whamalo se i lātou, e lea nganga o lea tua. O le ngalue ai la o le tangata i le ngaluenga tā lai o le tala lei a lea tua. O le whaalia lava lea, o le malosi, whaatupu malosi. O le atua silisili i lo se isi lava malosi o iai i le nei laulangi. Ia tātou malanga whaatasi ma le whaatuatua i la tātou sauninga le au tamawhai. Amen.